Amen. Sihlala phansi. Siyabulisa kodata. Sibulise omama. Sibulise abantu abatsha. Sibulise nabantwana. Ngegama lenkosi yethu uYesu. Amen. Amen. Esabulise igama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Ndibonga Fulani Fani. Disensiwe ngumzalwane uFulani. Disensiwe ngolwe izono. uYesu namamkela walixolela izono endizenze. Igama lenkosi uJesu mabonga. Amen. Siyabulela ke Yesu bantu bekhona abazalwane. Bazalwane abaninzi awuthiwa kuyafundiswa bayahoxa. Balibonga igama lenkosi. Babuye ukufa. Bantu banamhlanje ngabantu abagudu ukuvutha. Bengayithandi indaba ye-teaching. Igama lenkosi uJesu mbongwe. So ke siyavuya ke sibeke phandle intoba sizofundisa abazalwane baphume ngolu hlobo. Alibonge igama likaJesu. Ngoba ukuze amandla kaBuyingcwele uqhubeke nokweva angazitopheki, kufuneka ukwazi ukukhipha le revival igcinwa kanjani. Uyabona xa uthenga i-TV, la TV immediately uthenga iba ne-booklet. Amen. Kula booklet kubonisa intoba le TV yintoni, igama layo. Okwesibili isebenza kanjani. Okwesithathu xa kunokwenzeka le TV iwe moshakale okanye kube khona i-network okanye kube khona something emoshakala kule TV, ilungiswa kanjani. Amen. So it's very important ukufundiswa kwabazalwane. Cela sibone namazwi incwadi yezenzo chapter number 13 verse number 1. Sithethe kambalwa sithandaze incwadi kwabaseKorinte chapter number 12 sizawufunda verse number 28. Sithandaze phezu kwalo mazwi. Thetha nami ngomoya wakho zehla thetha nami thetha nami usihlaphe
incwadi yeZezwe chapter number 13 verse number 1 sithandaze. Ezekiyeli 13 verse 1. Yes. Isihloko ukuthunywa kukaBhanaba. Ukuthunywa kukaBhanaba noSawule apha. Ebandleni lase-Antiyokwe ebandleni elalikho kwa-Antiyokwe, kwibandla elalikhona kwa-Antiyokwe, uthi nombhali kwakukhona abashumayeli ebandleni elalikho lakwa-Antiyokwe. uBhanaba kwakukhona abashumayeli nabefundisi ebandleni elalikho lakwa-Antiyokwe. Ngiyafuna si-understand makholwa indaba yebandla, ngoba ibandla ayepower, ibandla sesinye sezinto zikaThixo emhlabeni. Igama leNkosi mabonke. Amen. That is why kungeke kugwetshwa, ngoba ibandla sisinto sikaThixo esisemhlabeni esazalwa ngegazi. That is why kungeke kugwetshwa ibandla lingekathathwa, ngoba ibandla sisinto sikaThixo esisemhlabeni. Manje uthi lombhali kwibandla lase-Antiyokwe elalikhona i-Antiyokwe yayindawo efana neziphuthayo. Uthi lombhali elibandla lizalwa ngabazalwane. Xa ufika incwadi yeZezwe chapter 11, aba bazalwane yayingabazalwane ababengaziwa amagama wabo, kodwa ngenxa yentshutshiso eyabakhona eJerusalema yamanje ke abazalwane baphume, abanye babheke eSenikhe, abanye babheke eAntiyokwe, abanye babheke kuzo zonke indawo beshumayela udaba lwenkosi. Igama leNkosi uJesu alone. Now the bakhe abafike eAntiyokwe, bafike eAntiyokwe bangafaka sidiswayo kwe-Antiyokwe, bangafaka hlambulekayo e-Antiyokwe, bangafaka ibandla elizalwayo e-Antiyokwe. Now kumele sasibambe ukuthi kwani ibandla lazalwa e-Antiyokwe. Awusethi chapter number 11 verse 8 ithi phela lalingcinelwe ibandla, lalingancinelwa lizincinela lodwa singabathrabe singabazalwane abakholwayo. Eli bandla lalinginelwa ngumoya oyingcwele. There was the anointing, kwakunentambiso kamoyingcwele eyayinginela abazalwane, noma behamba bebengahambi besenyameni, yayingabantu abahamba beyispirit. Lati bandla elalinginelwa ngamandla kamoyingcwele. Umoyingcwele wayeyinkosi yalo, wayehamba phambi kwayo, wayehamba njengomkhophozi phambi kwelibandla. Ngoba ibandla alishiwa madodeni, ngoba ibandla alishiwa kubesidisi,
advantage yona kasilizana namazezana 2026 angayibuzwa inkonzo iphi kodwa ayithole kumoya oyigcwele. Yazi ushiko zokwenziwa umnandi ngoba abantu ababe bekhangela abavangeli xa befika emoyeni abadiphende ebantwini for the revival xa beshiwe emoyeni. Ngomso asizubona isimbali ngabavangela bekhona abasikho xa sishiwe emoyeni. When sishiwe emoyeni sizaba ne-language lokwazi ukuthi this is our time. Badlula beshuwela but this is our time. Lixesha lethu ngoku. Swanga uthi ngifelo maniphila kakuhle nakhe nanikwa negama loba lingamaKrestu ngoba igama elisigamaKrestu salinikwa ngabantu abangasindiswanga kuba bembona ibandla lakulakiyoko. It was a vibrant church. Bakhala nomhluzi. Because when the Holy Spirit is leading, that one will have a public who started in my shoes. A vibrant church in my getting a man and not in our. Put the one with my jelly, command you open. One who call now, I'm a sugar. Uwayibona akazange uzothatha uwayibona uyapha uwayibona ayifika zokubhabhuza abantu uwayibona unazipho azinikeza abantu abakholwa uwayibona akakhathi uwayibona uyapha izipho ngezipho. Because we are strong as citizens. We know the Great Commission. Ngoba uyabona isizathu oba bekunini kuyizolo kwesibhaptiza le isizathu oba izolo ungakhandi yabona izolo hamba ufeko sizola nini izolo bulight uziva andiva ngokufakazwayo bathi abanye bengase ngase nayo ezulwini ngoku andithi amen
ngoba uziva uperfect uright ne. But the reality is uThixo uyekele ntoni ungabulala ngoba uzophinda ujobhela nithi phela wakho right. Thixo uyekele uThixo uyekele ntoni une-purpose yoba njengoba usinisiwe take be a part kwi-Great Commission ngoba sizasokuyekwa uThixo. uThixo is calling us kwi-Great Commission. I-Great Commission ethi njengoba sisinisiwe nje masiphume siyokwenza abafundi, and before siphume kufuneka siqale sibhaptizwe ngamandla kaMoya, because uma singabhaptizwanga sizawutyiwa ngamahlamulo, sizawulimala umhlaba wonakele. We need the baptism of the Holy Spirit. Sidingakala kube khona phambi kwethu, singabebeli nabekhona wabungkhopho wabo phambi kwethu, siyabhaptizwa kwakhe. Amen. Kanti uJesu engakhanga vuma Petro baphume bengabhaptizwanga. Amen. Now, so yes, it's not Great Commission. Uyasithambani niyokwenza abafundiswa inhlanga. Utata uyasithambani niyabona ihlabathi kubiza uDogo kubiza uMakhulu wonke ayinabefundisi lena yini. Nisabona bathina? Amen. Ayinaprofeti yento into tena kholwayo. We are all called to a Great Commission. Tuhambani. Amen. Kuthiwa kanjani? Hambani. Siyaqoqa hambani. Asamkelanga hlalani, samkelwa. Amen. Njengoba usinisiwe nje siya-expect ngoba usizaze ukuthi bangabulalanga izolo. Une-purpose yoba hambani. Abanofakazi. Ifana intombi yomSamariya eyaguquka namhlanje, yaguquka namhlanje, yathola amanzi namhlanje, yaphuma namhlanje, yoshuba uYesu namhlanje, yabuya nesonzi namhlanje. Sangisiphende iminyaka even kwiministry kaYesu, uYesu basiliswa namhlanje within not iminyaka emingaphi wadamonoswele. But before, wabanika amandla. Hello, Nosumane. Ukuthi azaphumezana, zahambe zikhupha amadimoni zona. Waphinde uzowabiza amagama. Sanofiswa ngamadimoni. Zwelana amagama bebhale encwadini zobomi kaloku. Phinda fasting, waphinda thambani. Zaphinda sanda zabona umuntu ahambe phasi igama likaYesu, samngcolisa. Mistake number 2 sayenza ngcoza lapho isigaba. Zaphinda zabona uJesu, zathi hayi into lezo. Sidibene nomnye phansi emgama, samngcolisa. Wabuya samngcolisa ukuba usabiza usengakuthi. Waphinda wabuya siyenza kanjani? Amen. No. Before siphume, we must strategize. Aphunywana. Before uphume, umoya wena uyastrategize. How can we burn the fields of the Philistines? Siwatshisa kanjani lamasimo amaFilisti? Kukhona indlela iphathi, indlela kumele siphuma siyawatshisa ngayo. Nawe uthi lo mbhali kwakukho amashumi abafundisi. First understand ukuba asinishanga necawe, sinishele fellowship yabazalwane. Asinishile necawe, sinishele fellowship. So kwibandla laseAntiokhwe, le ndawo iAntiokhwe yayingelogama lecawe. Lekithi Antiokhwe yayithetha ukuba yayiligama Antiokhwe, igama lendawo. So kwibandla laseziphunzayo
sizawwazi uba siyayazi abantu base-Full Gospel, abantu baphipi basazi, but siyayazi uba sishiya ibandla laseziphuthayo. Esiyazi ukuthi ngabazalwane aba abadlelanayo, not bedlelana ngobuthomi, kodwa bedlelana ngomoya oyingcwele. Bengadlelani ngokufana, kodwa kunento abaphusha ngaphakathi. Befuna amathula abathi ngomoya kaThixo besenza inkonzo. Amen. Abe ubasela shitawe, ikawe ne-boundaries, ikawe zim-border gate. Idoni ikawe zim-border gate. Banye nathi mama wakho, ukushenga igama lekawe, ikawe i-border gate. Ifikile nje. But the fellowship. Kwebandla, kwindawo yase-Antiyokhi, kwakukhona abefundisi. Antiyokhi. Because when befika, kufuneka kwindawo yase-Antiyokhi kube khona i-fivefold ministry. Wenwele unezipho, ezizipho wenwele azipha ibandla, so that sikhonzane, not ngeposition esizinikwe icawa. Ngoba iposition ziyaphelelwa yifuna. Number 2, izikhundla ziyaxabanisa, ziyabulalisana. Ngoba kunaphathini wenwele ayishiya emandleni noma makukhonzwane ngegift. Ngoba izipho noma isikhundla sikho, kodwa izipho zisanda sikhonze sinamandla. Ebandleni lalikho kwakukhona abefundisi, kukhona abaprofeti in the church of Antioch. Abasela lezipho sithetha ngendaba enzukileyo. Amen. Because mama wami siyanika oyoluyapha. Antiyokhi kwakukhona into eyenza ibandla limuve, lidrive wenwele, libe namandla ibandla lase-Antiyokhi, lidelicate ibhayibhile uba lelona bandla lalinamandla. It is because belingadiphendanga kwisipho, but belinezipho. Bekukhona abefundisi. Xa ngezipho asithethi ngegender. Izipho asijongi gender. Izipho asijongi age. Uma sithetha ngesikhundla, isikhundla sijonga ufunde kangakanani. Esikhundleni sikukhwalifayisa ngokwemfundo yakho. Kwiposition sikukhwalifayisa ngokwendlela esikwazi ukunamandla we-knowledge yakhona. But nasithetha nge-gift, sithetha ngento ethatha onabileyo, imfake in the spirit, angabupostoli. Sithetha ngolena sikolo, imthatha ongafundanga, ibe ngumpostolo, not wapointwa ngabantu, kodwa ngoba yapointwa lizulu. Bandla lalikho kwakukhona abefundisi. Basele kodwa awucela gift, sithetha ngento engenalimit. Uguga othandayo, uguga kwizipho ngoba uyathanda, uguga because of uyafuna. When you make ebandleni unika abantu izipho without even checking ugqoka ibhulukwe lo yi-teenager lo. When ufika khaleni i-5-4 kuze singakhandeli bantu, kodwa
ungalangazeleli izinto ezophinde zokuthwa ngabantu. But one of the things ukufuna izinto esizakunika wena namhlanje ngomso siyohlutha esinye komunye umuntu. My prayer, God may raise us. Sifuna izinto zaphezulu. Ukuba navuswa kunye noKristu, funani njani into zangaphaya. Iziphiwo. Kwalibandla, kwakukhona abafundisi, not umfundisi oyi-one. Not a prophet or one, because the man can, if ever who can do one on a gift of one who comes Amen. Ababangela umpostile Lord. Yabatima abanye abavela. Bangela umfundisi Lord. Yabatima abanye abavuswayo. Banyana ngumprofeti Lord, angafuna abanye abaprofeti abazawuvuswa. Number 2, le system yoba eqawe abe umprofeti okanye abe umfundisi. Yethu lapha. In the church of the Bible yezanto, bengekho umuntu uyi-one ukhonzwayo ngesipho sakhe. Kodwa there were prophets. Bekhona abafundisi. Apostolo umama noma ngomuntu abandleni kodwa kubekhona into ovela ngayo nibe ngosise kawe nibe wanithe konje nibe wanithe kodwa kubekhona into otheni ovela ngayo. Singahlazi sibona uvela ngeqhubu lasendabeni kodwa kwasikamoya uvela. Ungaveli ngendaba zepower, ukwazi indaba zenkonzo, kodwa in the spiritual things asiboni wena. Kakeni ndawo khona. Kakeni ndawo yasiboni. Absent. Now, kufuneka khona into ovela ngayo. This is a time of joy. Why? Umayibeleo tulumoya phezu kwenyama yonke. Phezu kwalaphayo nongena mali, nongafundanga, but the Lord will pour His Spirit. Kwintombazana ezalwa kwi-background emdaka elibonileyo, but umayibonakale kumoya wakhe. And sons and daughters shall prophesy. Umthandazo wami uvuswa amantombi azoba ne-gift ye-evangelism. Kungathuleka siphunzana malonke igama likaYesu. Into ezawufuka mandulela ngoba xa ufuna ukwenzela akuthuleki. Hey, abazi njani afuna ukwenza akuthuleki. Babhizi. Uhlanjululwa washimona ukuba njani babhizi. Ngokuthi usebenza iministry yakhe. Asiziyeka umsebenzi sonke siphume siyovangela. Kodwa ke le nto inikwe exercise nokuyavangela. Xa sibonile sabantu abavuka ekuseni kulelwe bagqiba izikhato kulelwe besikhonye sosintsana. Noma besesikolweni noma befunda esikolweni bengaphakathi esikolweni ibe ngabantu abanentshisakalo to win souls back to God. Ayihlome ihlasele kaJehova. This is the right time. Bantu basesila ingalo kaThixo iphakame yambatha amandla wayo. But before iphakame kufuneka kuqala kuservice team. Kuthengwe position. Kube khona abambe igift ye-evangelism. Kube khona abambe igift ye-teaching. Kube khona abambe igift ye-apostle.
a gift. Amen. Ungalini ubeka izandla. Kulo umfundisi yasilibazisa. Wena layisafikile, it is the time. It is the time. Uba unike isipho. Asizulibeka sandla sonke. Nithi singabavangeli, yibazisa le amafutha. Stand Isabangela amafutha ize ndibona ngokuvangeli. Ngamafutha. Kulento yonke. Olive oil. Zawushuma. Sina ngivele olive oil isehla enhloko. Ihlaba umhlabila. Ize ngiphume intaba leshumayo. Amen. Amen. No! When you're it's the right time. You must see Jesse to support somebody. So that's the Kwakukho abashumayeli nabafundisi. uBhanaba. uSimoni. Verse number 2. Verse 2. Ekuyikhonzeni kwabo inkosi. Iyababala iBhayibheli le ndawo. Abaninzi. Umfundisi abaprofeti. Iyababala. Ekuyikhonzeni kwabo inkosi. Bezina ukutya. Ukawazile ukudla. Umoya Ngoba this church ibingekho one man dependent. Amen. When it gives abantu ezikhona abadleni asidepende kuyi. Nakhanda zabantu esibaziba ufuna ukugudde uthoba umoya. Siyazi umoya, siyabazi uyothoba kakhulu umoya yena. God is there to give us ministries. Amen. Ukuze noma singayekanga msebenzi kodwa kube khona abanikwa iministry yoba bangalala kusuku ngenxa yesono bethandaza alibonke igama likaYesu. Amen. Abanye bangabathandazi. Amen. Amen. Yabangabathandazi abanye. Xa ifika uMncane. He will make prayer warriors. Yokwenza amadoda otata babe zii-prayer warriors. Noma bengazophuma beyoshumayela kodwa abenze ibe ngabantu abathi noba kumitende bangalali bathi Thixo imiphefumulo yakho. You know, iBhayibheli ithi, yazi iBhayibheli ithi, iBhayibheli umgwebo uzawuqala endlini kaThixo uthi uPaul neyinhlanganisela lendawo. Etsho umgwebo ucela athi uPaul athi yonke imisebenzi izawudlula emlilweni. Amagama sisinsiwe sila, njengoba sinziwe sila, sisinziwe njengoba silapha sinsiwe, njengoba sinziwe sila. Umsebenzi wakho uzodlula emlilweni. How you serve in the church, indlela okhonze ngayo ngeministry kuwe. Discover your ministry and work out your ministry. Now that you are baptized by the Spirit, discover your ministry. Kunabantu abawungena ezulwini ku bawungena bayidla ukuthi umthetho eshumele kunabantu abawufika ezulwini bangonwani. Because into zabantu bangonwani kukudlala ngexesha. Because basifika ezulwini into yokuqala ungena ezulwini ubuza uba ubusenzani emhlabeni. Ezulwini eyona nto matters inqoba sezulwini xa ungayisebenza ngeministry yakho intetho sezulwini kuthethwa ngesondo zezulwini. Ayikho ezulwini into ekuthiwa yi-one day. Each and every time khona isikhumbuzo ezulwini kuyabuzwa uba Paulos ngale mini Paulos yaba ngabi imphefumulo ayithandazela yasindiswa. Eministry yakho ngcola ngolozulu yabezulu thina nophefumulo kwanto kodwa ndiyazama namhlanje ayikho loo nto Nkosi yakho uyayi birthday yami uyazi Paul
ngeba namhlanje ndihlenda abantwana baba the language yezulu yinto yoba uparticipate kangakanani kwi-Great Commission ngesipho. Because if you are given the ministry of thunders, imiphefumulo ithandazele yaguquka. Ngoba sisiyasonetele siyoba microphone. Imali inkulu zegcwele. Some bazoba ngabathandazi, i-submarines, bantu abangaziwayo, abangekho church-minded, abazondoba kumintenge nase-full gospel, bathi Thixo abantu bakho. Banganiki itenge lecawe yabo, banganiki itenge lo muntu abamaziyo, but when the time apho ulanga khona imiphefumulo, babe nexanduva, babe nomthwalo. Jesu umthwalo. In the church, amelana usibanyuthi nani yangena kuhle. Yabona ukuthi thina siyasanda school ayina age lendithetha. Kuwena bathanda zoma when the Holy Spirit gave baptism, discover your ministry. Unless ungabaptizwa. Ungabaptizwa ungasileki isipho. Because uyoba liqonya eliprofetayo. Aliqonya eliprofetayo. Bangasukuphophela lapha epulpiti ngoba xa ugqibela usuba right xa ulapha. Ngoba uleqe isipho without ukubaptizwa. Bangasukuphophela uhlambe lapha nabantu abacula kamnandi. Iba ngase ngimbophele lapha because ugqibela usuba right xa iphethe umbopho. Because abantu abaleqe izipho wena ngafiki. Amen. But I'm here to provoke when if you are baptized, seek the gift of Holy Spirit. Amen. See concept. Can you need what how? I will concept for the most zila. I think you want to say there's zila matching. Umoya ayingcwele wathi kulo. When that man after zila, umoya ayingcwele wathi kulo. Now, there's a difference between the ministry and the calling. Who first one to take on the ministry? Means the ministry, so yes, the ministry, Siagena. Must show so as a ministry. Siagena. Or to make a flag of consent, I don't buy. Amen. But when the tell the calling, the tell the calling. What now, verse number 2? Every content one goes. Who went to the water? The Catalan. Open numbers. The sound. Huh? But very funny. Because the calling Yahweh and about to understand the ministry. Amen. In other words, there's a difference between ministry and the ministry. In ministry, now yes, from 7. Again, this is called you from blessing social. You practice your ministry. You start to say, pastor, priest, teacher, prophet. Forget some prophet. I don't feel another gift evangelism. About another prophet. Give them the call out. Was it to do more as we are done? But if you never forget, they are striking and now who forgot give your prophets. But who forgot give your prophets? Who not the rest of the Sabbath in the end? Every man that had a see your part. Who forgot prophet? Everyone who do you think of who we are power? That's not what I think of the prophet. And then the person in our elections. Like the numbers is as you.
Haleluya. Akuyikhonzeni kwami inkosi uthi ke lo mbhali uyinkosi yamadranga ngantoni sisi Umoya oyingcwele wathi kubo moyingcwele Khethele uBarnaba noSawuli uBarnaba noSawuli ukuze benze umsebenzi engibabizele wona. benze umsebenzi. Now ke kuvela kwemphatholi na Amen. lokho akusoba kuyo enye into ofuna si expect xa moyingcwele khona yintoni calling. But izipho zihlalisa wandawo izipho it doesn't say desire. Sikhona bathi la they're calling I know the designer sometimes uThixo ethethe nawe kanjalo kuyoba njalo Abonke igama likaJesu kodwa abakhona chapter 12 verse 28 sivale ngayo Yesha moya hoyi wele usi disia Yesha moya hoyi wele usi This is the time of joy. The time of joy has come. Ayishome ihlasele kaJehova. It's time to move. And when you come to church, it is the time to move. Asamkela kahlangana. Ngazi kubanje ezincaweni. Ngiyazithibaza la. Funa bagxotha bagxotha. Fika uphambana. Uhamba ne-anointing. Ungabe sathetha izilwimi ezikotshwe ezibhalwe ebhodini. Tayani la. Nawuthi la. Ngiyashasha. Ufika with the tongues of fire. Angibona igama likaJesu. Ufika nezilwimi zomlilo. Not this to us not on YouTube. Not this to us not on YouTube. But the tongues of fire. Kama sakama saba. Sakama saba. Sikana sikana. uThixo ebandleni lakhe unoncwadi. Unoncwadi. Because before we move, yabona ebholeni before uqala imatch, usetha isikhala. Mama wami, usetha mama wami. Isikhala. Awusathatha usetha bona uzodwa match. Oh, bisho uyasi. Hayi manje. Isikhala. Before we move, before we go out, set down it's come. Ebandleni komqwala funda sisi. Kuqala ngabathunywa, Abapostoli, kulandela abashumayeli. abapostoli. Bakhona ebandleni not umpostile kodwa abantwana abapostile. Ndala wayifunda isikole esidala, funa like abapostile. Wathi iqaya uThixo wayimisa ebandleni. Wayimisa ebandleni. Kuqala yangabapostoli. Yangabapostoli. Okwesibili
nothi umphosile abapostoli. Sema sona. Amen. Amagama asizumnika khona usibe umpostoli. Uzawudinga umoya. Futhi asizukubisa abasukugcobe. Uzawudinga umoya. Ninentambiso nina. Enayinika ivela kwentuleko. Asinikani intambiso. Abayinika ngabalapha emhlabeni. Ayentambiso nakho. Idebuyela kwentini. Ivela kwentuleko. Alonde kamana Jesu. Intambiso. Kumoyelwe tambisayo. Wamanika ukala apostoli. Okwesibili abaprofeti. Kule khona abaprofeti abanjeni. Okwesithathu abafundisi. Wamanika abantu babalenga abafundisi. Sitshilo ngosifayina gender le. Sivele bomama. Uyozibamba akose buhlanda. Akopya? Akose buhlanda. Uzebuhlanda bokusekwale lokho lokutomama. Apha ebandlela akopya batala. Akose buhlanda. Kathale ngezipho sithetha ngento enikwa umuntu ungutata umama usisi ubhuti. You are granted a gift. When the Holy Spirit comes, prepare. Abantu banika 1 abapostile, 2 babanika abantu babenza abaprofeti. If we have time, let's uthetha each and every gift umsebenzi wakhe, so that you may understand. Ulibasisa bakaThixo. Ngoba lo ithi ngubani wena ulithishi isicelo lakho. Wawubuwena mhla uThixo edala. Ungathi icebo lakho ulithishise. Kwanza kwaba imisebenzi yamandla. Asamba banika imisebenzi yamandla. Those who work in wonders. Bantu bazobetha abantu nangechefu phila bagula. Ashaza udeni makamzo kwenwe. Sasibamba umuntu ngesandla ngenyama kuphila bagula. Uvumke fakazi esithi yamana thathi ngene emnyango lowa ibamba ngesandla thathi nesihloko soluleke. Esithetha ayizobe zimpossible. Sizinto in the presence of Holy Spirit as impossible. We need the anointing of the Holy Ghost. Kuze washamshabele impact. Noshubelele impact. Nohlabelelayo. Ngoba lento sinayo ayenzelwa. Iyazenzela. Amen. Hallelujah. Lento sinayo ayikhonyelwa. Iyakhonyela. Xa isemandleni uyihlabelela ipapho shula ngejela. Xa isemandleni kuthandazwa ipapho amashulayo ibafakela phakathi. Ayikhonyelwa le iyazenzela. Funda yakho sisiwe. Masivale. Funda yakho mntana. Funda. Ulandele abashumayeli. Abashumayeli Abefundisi. kuze abefundisi. Emva kwabo ilenga benza imiqondiso. Discover your ministry now. Kuze ungadepend kuye. Kuze abenze iqondisi. Ilenga banegunya lokuphilisa. Sam kuthiwa nizwe kuthiwa ngodala abathuka ngababatela. Kuthethwa ngabantu abakholwayo. Kuthiwa abanye they will be given even the authority to heal abagulayo. Bancedisi. Abakhokheli. Some bazodinwa ngwetweni to be the leaders. Kwadinwa abantu abanemali kuba babe leaders. Not abantu abafundileyo.
ngoba le nto ethile into ongafundanga ibenza lesisifundiso aphathe inkolo zecawa. Amen. Amen. Hamba sisifana Nabathetha ilwimi. some abaye bawuthetha ilwimi ngoba le nto othetha kolwimi le dipenda kwenye funeke yenziwe i-thrive mwenye singazenzeli ngoba xa sizenzela there is no transformation. Kodwa when the Holy Spirit is here, ingulo prophetisayo lapha, ingulo thetha amanitha. Number 2, in-tongues ziyalindwa mwenye suzistopa suseyikha linda uphe qhubeka. Abantu bathunywa bonke aba. Nangengabashumayeli bonke. Nangengabo nabafundisi bonke. Xa sinabo bonke hamba Asingabo bonke abanegunya lemiqondo. funda ivesi elandelayo, Verse 30. verse 30. Ingengabo bonke abanegunya lokuphilisa. Nangathethi zilimi bonke. Yes. Nangatoliki bonke. Phela some bazotolika ilwimi, abanye batolika into abathandekayo ilwimi. Notaba wasifundele uzitolika oko bathi uThixo nathi ayifuni ayiframe baba uThixo nathi some otolika ilwimi. Qhubeka sasiva. Now this is the place that befika sivalela uthi lombhalo now bazalwane abazelwe ngegazi langazelelani langazelelani. UPaul usinika indlala langazelelani. Fala iBhayibheli yakho siyathandaza. Langazelelani. As I'm teaching you right now, sengathi umuntu walasinike. But yonke lento idinga ulangazelelo. Heshobona. Siyathandaza. Oh, Jesus. Yes, Namoya.
sibe ingozi. The danger is coming. The great revival ayiphelanga lokuvuselela. The revival is just begun. Iqalile ngoku kukhona iqala. Dinonakazelele. Hallelujah. Dinonakazelele. Dinashala. Yobelele nabudes. Dinayalo. Oyekele. Nampimikipyakuli khonzima. Andisikepyakunaye. Baba moyekele. Baptize the Holy Spirit once again. The Papa is away. Give me the mantra. Give me the mantra. Give me the mantra. Never mind the Puma. Never mind the mantra. Never mind the mantra. When you set the person, set your voice. Who sees your into enyakukhonza ngayo. So ngiphawulile ngoPawulo umoyeni. Kodwa ngoNkosi ngawudiphe into enokukhonza ngayo. Ngawudiphe into eyondenza lihluke. Ukuze nami ndikwazi kwelibandla ukuba ngumsebenzi osetyenziswa nguwe. Ukuzibandla lakho lifike kwindawo ofuna lifike kuyo. Funa ukuthandaza egameni likaJesu. Oshatapharakatapharamahasatapha. Ipenkosi. Ushataphariakatapasetelemahaya. Mondrapashakatapasetelema. Wakafenga kubebahlale. Wabaphisipho zomkhonza wabapha. Isipho wabanika. Shataphariatapha. Orepepepesekatalamahaya. Uyamando posheketelia. Uyamakopora babayata. Uyemendele bababosha. Uyamababababosha. Uyene ulabababosha.
Uyemelia fire matapa. Holy Spirit, Jehova Bwana wako. Baba, Jehova Bwana wako. Moyo Bwana, Jehova Bwana wako. Uyamasata paria. Siyasifuna inhliziyo zethu. Sizifunela wena. Siyasifuna inhliziyo zethu. Sikhonzise. Sinemizindo esizokwazi ukwenza abanye ngazi. Uyamasata paria. Ukuze sibe libandla eliqhubekayo. Ukuze sibe libandla elinamehlo. Ibandla elinendlebe. Ibandla elihambayo. Siyabisela kwakho. Moya wenyaniso. Moya wamandla. Siyathandaza. Igama likaJesu waseNazaretha. Wabanika ngokuthanda kwakho. Wabanika ngokuthanda kwakho. Wabanika ngokuthanda kwakho. Sibilapha ebuhlweni bamasiyacela kuwe. Oramakapasatapa. Orabababasikatalima. Ondabababaselimaasha. Igama likaJesu waseNazaretha. Baba, sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu. Siyabulela umzali wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Inkosi ephilayo. Father, we thank you. We give all the praise. We give all the honor in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yacela ube nomthandazo.